turabashuje mwe mukomeza kubana natwe. Aka kanya tugiye kubanyuriramo muri make byinshi biri kugenda bivuga mu kipe y'igihugu. Mu kipe y'igihugu hari kuvugwamo abakinnyi bashya bashobora kuba bakinjira mu u Rwanda rwohereje abasikawuti bajya gushaka abakinnyi baza kuba bafasha u Rwanda gushaka qualification, na ndetse murabizi ko hagiye kuba FIFA Series kuri 27, aho ikipe y'igihugu izakira ikipe ya Granada. Ngira ngo FIFA Series izaba mu Rwanda, harimo na Kenya izaza. Ubwo muri iyo mikino ya FIFA Series hashobora kubonekamo izindi sura nshya bigendanye n'abasikawuti, ibintu bagiye bakora guturuka kuri ba Georgia Kwizera na ba Hakim Sahab. Nubwo rimwe abatoza bagiye baza mu ikipe y'igihugu batagiye bishimira ikijyanye na discipline yabo, hari kuvugwa yuko ashobora kuzamo rero abakinnyi bashya. Ubwo rero harimo abakinnyi bagiye bavugwa haba muri Baniri ngo muri Sunderland hagiye harimo abakinnyi bivugwa yuko abasikawuti bashobora kuba bari kuvugisha baza kuba bagira icyo bafasha ikipe y'igihugu. Mu bijyanye rero n'abo turi kujya twumva bavuga mu majwi, turimo turumva nka muri Azerbaijan, murabizi hari ikipe bita Zira FK ikinamo Musinzi Ange Jimmy. Harimo abakinnyi biri kuvuga ko babiri baba bakinanamo, muri abo harimo babiri bashobora kuba baza kwitabira FIFA Series bitewe n'abasikawuti bavugishije, rero bakaza kuba basayidira ikipe y'igihugu. Nk'ubu ngubu uwo twabashije kumenya izina we bye bamwita Jackie Mikael, afite ibitego bibiri, akina ku ruhande, ni umuwing, akaba yagira ikintu challenge nka ba Gilbert Barafinda, ndetse akaba yatanga resultat. Gusa hari undi ukina, ngira ngo ikipe ya Zira FK ku mwanya wa 4, hari n'undi mukinnyi bita John Street Mikael, bishoboka ko ashobora kuba ari n'umuvandimwe we, akina muri Kervant iri ku mwanya wa nyuma mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan. Mu wikinamo turamuzi ni Mucinda Ange Jimmy, akina muri Azerbaijan, ariko nawe akinana n'uwo Jack Mikael bakinana muri Zira FK. Abo nibo bakinnyi bishoboka ko baza. Abasikawuti bahoherejwe n'ikipe y'igihugu bagenda bashakisha no hirya no hino. Bishoboke yuko nyuma yuko hari abatoza bagiye guhabwa amahugurwa muri Atletico Madrid ku mushinga kujya biga philosophe Atletico Madrid, bishoboke ko hari undi musaruro twazabona. Ku kijyanye n'umutoza cyo turacyategereje, hajya hakirwamo amazina menshi, bishoboke ko yavamo muri ayo ngayo. Mu kijyanye hashyizweho umwanya w'uko ikipe y'igihugu ikeneye umutoza, hapurayinze abatoza basaga 600 ba Adil Mohamed, harimo n'umutoza wa rutoje ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo nawe ari muri abo, ariko bamwe bagenda bagabanuka, bagenda bakora bajonjoramo. Gusa mu batoza bashoboka kuba bari gukekwa bakomeje kugenda bagarukwaho ni umutoza bita Stefano Constantine, ari umuntu watoza abatoje ikipe y'igihugu muri 2014-2015. ashobora kuba twakongera tukabona iryo zina mu ikipe y'igihugu. Ni ibintu bitegerejwe kuko hari ikintu yafashije ikipe y'igihugu, nubwo nta qualification yaduhaye, ariko hari resultat yongeye azamura imitekerereze yakoresheje abataka baza Bugesera, amakipe ari aho ngaho ngira ngo niba na za Kiyovu na Rayon Sport na APR n'andi makipe yo mu turere za Mukura. Ariko hari ikintu hari mentality yongeye kuzamura, nawe dushobora kubona nk'isura nshya mu ikipe y'igihugu. Nta byinshi byo kugarukaho. Hari undi mukinnyi ukina muri Azerbaijan muri Zira FK turi gukomeza guproposa, mu gihe ukomeza kubana natwe nabwo azamenya vuba. Niba mu by'ukuri ukunda football, ndakubwira ngo umbwire ko ukwibuka na subscribe hano, kuko tugufasha kumenya byinshi haba kuri ekipe yawe cyangwa na ikipe y'igihugu. Bishoboke yuko ufana APR Rayon Sport, uri umukunzi wa English Premier League, nta kindi tuba tukugezaho ni ibiganiro bya siporo bigira icyo bikumarira.
hari gahunda ya prediction tugiye kujya dukora abantu bakunda kubetinga, bakunda shwa, bakunda kugira amatsiko twifashisha aba bookmakers. Hashoboka ko twagiye nyine dukora analyse nawe nk'umuntu, nawe ukagira icyo ukuramo, cyangwa niba ushaka kubetinga bikagufasha kugira icyo ukuraho. Ndabashishikariza gukora subscribe na like na comment cyane, kuko mu dukeneye abantu batumotiva. Ni byiza ko mwakora subscribe kugira ngo tubana bijyane na equipe yawe, tuguha amakuru yose ukeneye.